Tše ke ditaba tša Sepedi tša SABC. Thuigo tšwa Studio 10 Auckland Park ka Johannesburg. Re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. Donald Trump o kgethilwe le boelela bjalo ka mopresidente wa bo 47 wa naga ya Amerika. Ledimo le matla la mamogashwa le hlasetše le go hlola tshenyo ka dikarolong tše dingwe ka emelo ka Mpumalanga. The President has been monitoring government's response, and he is satisfied with the manner in which the different departments of government have come together to respond. Mopresidente Cyril Ramaphosa o rometše mantšu a kwelo bohloko go malapa a batšwa sehlabelo ba mpholo wa dijo. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le Augustine Letlalo polelong ya diatla a re tseneng temeng. Donald Trump ke mopresidente wa bo 47 wa Amerika. O fetile tekanyo ya palo ya 270 yeo a bego a e hloka go thopa dikgetho. Trump o fentše Kamala Harris wa mokgatlo wa di-Democrats ka morago ga lesolo le letelele la dikgetho ka karetšo tša naga yeo. Trump o phulogile maiteko a polao makga a mabedi. O fentše dikgetho ebile ke mmonwa molato wa bosenyi wa mathomo a kgethilwego go ya White House. Mopresidente Ramaphosa o lebogišitše mopresidente wa Amerika o re o ikemišeditše go šoma le yena. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. Ye ke kgato e nngwe ya leboelela ya Donald Trump jwale ka ge dihlogo di kopane gape ka White House. Segolo thata ke gore Donald Trump o fentše dikgetho leboelela. Trump o re o ikemišeditše go lokiša naga ya Amerika. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Palo ya go bonala ya dinaga tšeo di rilego di beile seemo leihlo. Dinaga di etša Ukraine di na le tshepo ya gore Amerika e ka se ba hlokomologe ge dikgohlano di tšwela pele le Russia. Badudi ka United Kingdom ba na le maikutlo wa fapanego ka ga phenyo ya Trump. Makes me feel quite sad, if I'm completely honest. No one's ready for Trump again, let's be honest. It would have been nice having a woman in the office, but we don't get to decide, do we? Go le bjalo ka motsemošate wa Russia, Kremlin, go bolelwa ge dipoledišano di thula kota e fela le ge go le bjalo. Russia re ikemišeditše go swara dipoledišano morago ga gore Trump a thope dikgetho. Go sa le bjalo makgotlakganetšo a dipolotiki mo gae a boletše maikutlo a wa fapafapanego ka dikgetho tša Amerika morago ga gore Donald Trump a kgethwe le boelela kgahlanong le mophenkgišane nae Kamala Harris. Boradipolotiki go ralala le lefase ba thomile go romela melaetša ya go lebogiša monna yo a boelago go etelela pele naga ya Amerika bjalo ka mopresidente le kga la bobedi. ANC, EFF le mokgatlo wa MK ba amogetše ditaba tše. Around, we're very clear that our push is much more about the economy. It's much more about growing our own economy. It's much more about getting jobs and our industries moving. Therefore, we will continue the same engagement with the same enthusiasm, if not more, in ensuring that AGOA continues. We want to see
an Africa first perspective, because under Donald Trump, there will be and has been an America first perspective. And as they have an America first perspective, it's time for us to start looking after our own interests and our own needs. Do things not under the influence of the West anymore, but do it for Africa by South Africans. If ever we're going to have a relationship with the US, it should be a relationship that is transparent. It should be a relationship that has respect. It should be a relationship that benefits all of us. It can't be a relationship that is only influenced by the people who want to take a bigger stake on everything that they are kind of negotiating with other countries. As the U.S. biggest trading partner in Africa, over 600 U.S. companies invested in South Africa, and our bilateral trade exceeding $20 billion per annum. Our trade relations with the U.S. are important for our drive to grow a truly inclusive economy through the Africa Growth and Opportunity Act, AGOA. Maikutlo a gago ke afe ka morago ga gore Donald Trump a kgethwe le boelela bjalo ka mopresidente wa Amerika? Letlakaleng la Facebook, Ana Mashilo o re go ra gore bakgethi ba na le kgatlhego e ntšhi ka pušo ya Donald Trump. Vincent Machweni yena o re re lebogiša Donald Trump e fela bothata bo thomile ka Amerika, o tlo nyaka go raka bafaladi, o thoma ka go aga leboto go tlo ba boima ka Amerika. Letlakaleng la X, Michael Marobane o re ga ka thaba gobane le rena re rata go bona moetapele wa mosadi ka Amerika. Mpho Mokwena yena o re nna ke lebogiša mopresidente Trump ka phenyo ya gagwe, go bontšha gabotse gore o šomela naga ya gagwe, o ratwa ke setšhaba sa Amerika, ke a mo lebogiša. Ka nnete ga re lebohise monghadi Donald Trump ha ele mona a kgethilwe kgetlo la bobedi gore e be mopresidente wa Amerika. Ke nagana sena ke sona sesupo sa gore ma-America ka nnete a bontsha a na le maatla le bana le tumelo ya gore monghadi Trump ke yena motho a tla disa diphetogo. Ka tja itumela bile ga tja kgotsala go tlhophega ga Trump ya ka tautona wa Amerika gape gonne o lebega ile motho yo kgathallang baagi ba Amerika fela le go tsala dinaga tseo di humileng le ha ile Afrika yone o lebega a sena sepe ka yone. Donald Trump o tshwana le ANC. ANC batho ba bua hampe but ha o wa dikgethong ba le kgetha. Jale le yena baahi ba Amerika ba ikgethetse. La rona re sa mothabele. Re tlamehile wa mohela. Ke bona ba tswa melemo ya hae. Ke a mo lebogiša mopresidente Donald Trump ge a thupile dikgetho tša bopresidente bja Amerika. Ke hutša ke ga bjale a ka tlogela le bosemorafe le lehloyo la batho baso gomme a kopanya setšhaba. Le sa mogetšwe ledimo le maatla la mmamogašwa le hlasetše dikarolo tše dingwe tša emelo ka Mpumalanga. Ledimo leo ga senke la kgoma fase e fela le dirile tshenyo ya go šiša. Ledimo leo le sentše mananeo kgoparara a tikologong yeo, moya o maatla o rutlumotše dihlaka, wa uiša maboto, wa rutlumolla mehlare le dipala tša mohlagase le go senya difatanaga. Bao ba dulago dikarolong tšeo di lego fase ba lemošitšwe ka kgonagalo ya dipula tše maatla. Ba ditirelo tša kakanyo ya boso ba lemoša ka dipula tše maatla bošegong bja lehono le go sasa. Ka go le lengwe batšwa sehlabelo ba bangwe bao ba amilwego ke ledimo le maatla leo le sentšego dikarolo tša Limpopo ga se batšwa ba hwetša thušo go tšwa go mmušo. Ledimo le sentše dikarolo tše dingwe tša profense le tlogetše badudi ba gakanegile. Ba taolo ya ditiragalo tša masetlapelo ba re go hlokofetše batho ba bane kotsing ye. Mananeo kgopararo le ditirelo tše dingwe di senyegile. Madimo a matlakadibe a tlogetše malapa a mantši ka Limpopo a ikgonere. Dilete tšeo di amegilego Oshoro di akaretša Bembe, Mopani, Capricorn le Sekhukhune. Malapa a go feta 2,200 go tšwa metseng ye 244 ka mo dileteng tše a amegile. Batho ba bane go balwa le bana ba babedi ba lobile maphelo a bona mola ba bangwe ba gobetše.
mme yo a amogetse go bookelong ka dikgobalo le bana ba gagwe ba babedi ntlo ya gagwe e phuhlame mola tlhaka e tšerwe. Mmušo o ntlišitše mobile le tente blue le mape ya mahlano e tša go hlapa e tša go tlola dijo tšona wa sa ba mpha tšona ba no re di tlatla mare senaneng kgopšegile ka la bobedi mola ke lebelela mo ka rena ke a tiputšega nna ke tswa ka mona gana ka mo go tswa nna le bana baka ke go ba gona ke kgopšegago. Mananeo go parara a mohlagase a sentšwe ke moya wa matlakadibe le go tlogela mathale a mohlagase a hlahlafase. Badudi ba re ba tlamega go ya kgonyeng ka ge ga bjale ba sena mohlagase. Re a sokola ga re ne metsi ga re ne mohlagase dintlo di tšerwe mafastera a rena a pšhatlegile mohlagase o ile fase ba bangwe ga ba laete. Kgoro ya bodulo ka Limpopo e re nyaka gore mafelo ao a amegilego a hlathwe bjale ka masetlapele gore ba hwetše mašeleng a go thuša badudi. Re nyaka gore re be le meeting le bona re tle re present case ya rona and then re defend to an extent ya gore re opela gore ba classify this incident as a disaster. Ba bangwe ba badudi mo tikologong ye le bona ba itemogetše mathata a go tla le dipula tša matlakadibe le go leka go kgoboketša seo se šetšego go aga leso a maphelo a bona. Ba ipiletša go mmušo go tsenya letsogo le go potlakiša thušo ya ka pela. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mashite ga mphahlele. Mopresidente Cyril Ramaphosa o rometše mantšu a matshedišo go batswadi le malapa ao a lahlegetšwego ke bana bao ba bolailwego ke mpholo wa ka dijong. Mmoleledi wa mopresidente o tlaleleditše ka gore mopresidente o rata le go romela mantšu a thekgo go bao bana ba bona ba sa swerego ke malwetši a go hlolwa ke mpholo wa ka dijong tšeo go gononwago gore di rekilwe mabenkeleng a tikologo. The President has been monitoring government's response, and he is satisfied with the manner in which the different departments of government have come together to respond to this tragedy. The President is pleased that the Department of Health is leading the effort. All the necessary processes have been conducted. The law enforcement agencies are also attending to the matter. Tests have been conducted. Those that have been concluded have shown the presence of an illegal substance, and the President calls on law enforcement agencies to act with speed. Kgoro ya maphelo a tša tikologo ka masepaleng wa Ekurhuleni e re badudi ba swanelwa ke go šoma le bataolo go fokotša kotsi ya malwetši le mahu a mpholo wa ka dijong ka go hlohleletša mekgwa e botse ya go swara dijo. Se se latela lesolo la go lekola dijo ke bašomi ba kgoro yeo le ba mmasepala wa Ekurhuleni ka Kempton Park le Hono. Mahu a bjale a bana ba morago ga go ja dimonamonane go tšwa mabenkeleng a tikologo nageng ka bophara a tsošitše lešata le legolo. Go se hlweke le go se obamele melao selo se segolo seo se amago lephelo ditšweletšwa di beilwe lefelong leo le sa hlwekago beng mabenkele ba robala fao go rekišwago phapoši ya borobalelo le ya botshwelamare di lefelong le tee bjalo ka ge badudi ba reka. Kgoro e re tlhotlho ke go fa beng mabenkele lengwalo la tumelelo ya go rekiša ka ge ba sa obamele melao. We have so many premises that we do visit on a daily basis, and it's just not possible, viable to get to every place every day, every week, every month. Nakong ya lesolo la go phuruputša mabenkele, masepala wa Ekurhuleni o hweditše dijo tšeo di fetilego ke nako. Kgoro ya maphelo ka Gauteng e re tla tšwela pele go kgonthišiša gore mabenkele a obamela melao. Kgoro e ipiletša go badudi go netefatša gore dijo tšeo ba di rekago di loketše go jewa. These blitz have been intensified throughout the province. Environmental health practitioners are checking non-compliance issues. They are issuing compliance notices. They are issuing fines. They are closing down. Nakong ya ketelo ya gagwe ka Alexandra ka leboa la Johannesburg, molekgotla phetiši o ipileditše go mopresidente Cyril Ramaphosa go hlatha seemo so bjela ka sa tšhoganetšo go latela dipego tše 372 le mahu a tshela ka provenseng. The president might have to just declare it as a state of emergency, and we have to do something drastic because
it doesn't help that we talk and do something when there's an incident like this. Ga ba gareng ya boipiletso go mo presidente go tsena seemo ka bogare mahu a bana bao ba bolawago ke mpholo wa ka dijong a tswela pele go befediša badudi. Setlhopha tšhomo sa mmušo se re se tla matlafatša masolo a go kgonthišiša gore mabenkele a obamela melao ya mmasepala. Kgopelo ya peila ya molatofatšwa wa polao gape e leng mongpolasa ya dikolobe Zakaria Olifir e šuthišeditšwe go ya letšatšing la 22 Nofemere. Balatofatšwa ka yena ba babedi Rudolf Divet le William Musora ba tšwela pele ka kgopelo ya bona ya peila nakong ya ge molato wo o be o theeleditšwe ka kgorontsheko ya magistrata wa Mankweng le Hono. Kopo ya beila ya molatofadiwa Zakaria Olifir e tla tswelela pele mo mafelelong a kgwedi ya Ngwanatsele kwa kgotlatshekelo ya kgaolo ya Polokwane. Balatofadiwa Rudolf Divet le William Musora ba lebane ke ditatofatso tsa polao le maiteko a polao. Balatofadiwa ka dipolao tse masisi tsa basadi ba le babedi Maria Makgatso le Khutzae Ndlovu ka go ba thuntsha. Olifir o tlile go dira kopo ya gagwe ya beila mo dibekeng tse tlang. The main case is for next year, February. That's got nothing to do with bail as such. That was a further investigation. But we are proceeding with bail. Now, bail is always urgent in all circumstances. So that means our client reserves his right to proceed with the bail on the 22nd of November. William Musora le Rudolf Divet ba tlile go boela kwa kgotlatshekelo ya kgaolo ya Polokwane ka Tlhakole ngwaga o tlang. For accused number 2 and 3, they decided not to proceed with the bail application. The main case will return to court on the 18th of February for all accused. Over the 22 November 2024. Mo nakong e nngwe kgotlatshekelo kgolo ya Polokwane e buseditse morago tshwetso ya magistrata wa kwa Mankweng go neela babueledi ba ga Olifir tetla ya go dirisa polelo ya gagwe e e kwadilweng morago ga go tshwara ke mapodisi ka kgwedi ya Phatwe. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo ntle fela le euro. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafia le ya platinamo e fokotše. Bagešo di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.